Uz pravoslavni obred i svečano u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida i sveštenika ove eparhije, predstavnika lokalne samouprave, meštana Brzeća, Bruse i okoline, donatora i turista, osveštan je krst u turističkom centru Brzeće iznad započetog hrama Sveti Roman. Krst visine 10 metara koji je i osvetljen nalazi se na uzvišenju na samom ulazu u turistički centar Brzeće i prvo je što će putnici namernici, turisti koji ovuda prolaze primetiti. Nakon obreda osveštanja, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David obratio se okupljenim vernicima. Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Ono što nas pleni jeste činjenica da ste ljudi Božji, ljudi uspešni, talentovani, razvili svoje darove i da to nije stisnulo vaše srce. Po etici poslovništva čovek mora da vam da najvišu ocenu. Dakle, episkop Kruševački vas ocenjuje čistom 10 za ovo što ste vi uradili. I evo krst koji je iza nas, ispred nas, koji je levo, koji je desno, koji je odozgo, koji je odozdo, koji ispunjava sve dimenzije, svedočit će u narednim decenijama, ako Bog da, vekovima, da smo narod Božji. Da li će izdržati materijal od koga je napravljen ili neće, to nije bitno. Krst će stajati vazda na ovome mestu i naravno svetleti i sijati put nama, krstonoscima. A evo, baš kako i trebuje, na domaku ovoga krsta imamo hram koji nekim čudom uzrasta i ako Bog da se brzih dana i skorašnjih dana saberemo u svetinji i da tamo proslavimo jedan put i drugi put i 100. put i 1000. put Gospoda našega Isusa Hrista raspetoga i vaskrsloga, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa Ocem njegovim bespočetnim i presvetim i blagim i životvornim duhom, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Izgradnja ove crkve započeta je pre nešto više od godinu dana. Od polovine maja prošle godine, kada su na praznik Svetog Vasilija Ostroškog započeti radovi, do danas urađeni su potporni zidovi, temelj parohijskog doma, započeto zidanje, uređeni prilazni putevi i šetačke staze. Postavljen ovaj velelepni krst, ukras našeg sela, rekao je za naš program jedan od pokretača velike građevinske ideje, ugledan Brzećanin Rade Kostić. Ovo je svetinja koju smo godinama maštali i ostvarilo nam se to. Evo vidite, to je osvetljeno, uveče se to sve vidi se kad se silazi sa Kopavnika, kad se ulazi u selo, sve kompletno se vidi. I to je stvarno, vidite koliko se naroda skupilo, znači da ovo nešto govori. Kako teku radovi na izgradnji? Pa odlično teku. Vidjeli ste, došlo je do svodova, kupola i tako. Nadamo se u dogledno vreme da će da se završi. Pa računamo za jedno mesec dana da bi trebalo da se stavi pod kupolu gore. Ima tu još radova unutra. Spolja je ono i ujedno i fasada, samo unutrašnji radovi će da budu. A onda nam prestoji parohijski dom gde treba to da uradimo i tako. Sa uzvišenja na kome se nalazi krst pruža se širok pogled na više strana u kome će, po rečima Kostića, moći da uživaju meštani, ali i mnogobrojni turisti turističkog centra Brzeće.